Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kubunakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel awenze kanje awulike ivideo bese kuyasubscribe kuyona i-channel ungakhohlwa-ke ukuciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification if kukhona-ke ivideo ezisifakayo kwezemidlalo osukwini ngempela kwelo namhlanje sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors ukuthi-ke iliphi iqembu selithe lafuna-ke mupha umdlali sibheke laphana-ke eqenjini le-Kaizer Chiefs udaba-ke nje oluvele khona-ke osukwini layizolo kuthiwa i-Kaizer Chiefs-ke laphana-ke ngempela-ke omunye-ke wabadlali ngempela-ke elifisayo ukuthi-ke limsayine ngayo-ke laphana-ke isizini ezoqala-ke mase kuvulwe-ke laphana-ke iwindi lama-transfer laphana-ke ngoJanuwari kuthiwa-ke laphana kumdlali wayo laphana-ke iStellenbosch FC laphana-ke uFawaz Basaidene sicabanga ukuthi-ke siyamazi-ke uFawaz Basaidene ngempela-ke isiqongqwane saso-ke laphana-ke iStellenbosch ngempela-ke esidlala laphana ku-backline edlala kamnandi kakhulu engicabanga ukuthi-ke singalisiza iqembu le-Kaizer Chiefs laphana-ke ku-backline. Omunye-ke umdlali laphana-ke ku-Kaizer Chiefs ngempela-ke efuna kumsayina ngempela-ke isona-ke i-striker laphana-ke esike sadlala-ke kuyona-ke laphana-ke Al Ahly laphana-ke uyena-ke laphana-ke uWalter Bwalya ngempela-ke wakhona-ke laphana i-DRC laphana-ke i-Kaizer Chiefs ngempela-ke iyamdinga lo mdlali ngempela-ke laphana ngoJanuwari ifisa-ke ukuthi-ke imsayine empeleni-ke ingamsayina noma kunini kusukela-ke manje since-ke lo mdlali-ke ekwi-free agent ngamsayina-ke kwayimanje kodwa-ke silindele laphana-ke mase kuvulwe-ke iwindi lawo ma-transfers ukuthi i-Kaizer Chiefs ngempela-ke kube yibona-ke badlali-ke labana-ke ebasayinisayo njeni sithembe ukuthi kuyogcina kwenzekile lokho. Like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona i-channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Bye bye.